Kırgızistan Aylık Denizoluk Temsilcilerinin Asosiyasyası bizde kurs kazanım projeleri bölümüne koşu işleşe. Alar bunday malumat barışçıların oğullarda alınanlığı çekişini gözün negizler. Alan bizde kandayca, sizler için kandayca tam gerek, bunday kırdağıdaca tam gerek koyuldu degenini biz yek meselesini yapılalım dedik. Alan bizim başkanı da kolduğu maksatında жақсы ысықтамақ үшін ассоциацияның жардамы деп біліңіздер. Рахмат. Biz аймақтық орталығына қолдауымыз жатқан ушул ассоциацияға разышылық білдіребиз. Азыркы күндө биздин райондо 4 жерде общинациядан 1 жерде iki жерде аштык. Ушул жерде оор күнөмдүү болгон жарандар көзөмөлдөнүп жатат. Ошолор үчүн ушундай колдоо көрсөтүлдү. Biz ойлойбуз, чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишимизде ийгилик дагы да ушундай жарандарга жардам берип, элдин арасында санитардык агартуу иштерин жүргүзүп жүрө беришиңиздерге тилектешпиз. Кыргызстан айылдык денсаулык комитеттеринин ассоциациясына чоң рахмат. Азыр учурдан ушул керектүү учурда булардын жардамына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бир эле ооруларга эмес, ошол баштапкы медициналык жардам көрсөтүп жаткан врачтарга, медиктерге дагы эт жагынан жардам көрсөтүп атышат. Бүгүнкү күндө обсервацияда жаткан биздин жарандарга ушул колдоо иретинде тамак ашарга жардам берип атышат. Чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Иштерине ийгилик каалайбыз.